Uba arang sap kurba ubade unang ilam kehidupi na kathan mau phalang ulak ther teng ahlo ka ajai kpa ha ka jingilang elap election ha ka singsa jan hamau ngap barpan ka sana ka benta uba aro bajun kharjren ukurtang yakon election MP Lok Sabha jong ka RDA uba arang sap ulong ba kari ba kajat benreu ka salong kajat benreu ka basong sang ha ka song khasong man lada aila yakani ka party thama bakan sincha ta ka baong ru ba lada ajai kpa yanu on khat mekha ba yanu on khat mi et wa ther teng ero yu president ka VP daga ba ong ba ukuno ikinang ilam snong kiseng bahalang kinang ilam balang ba kidi kinang pen pajak benreu pen banjila di utli arleng ya kajak benreu daga ba ajat kepa ngadai brio babat ya kanem terai babat ya riti gedustor bat baro hami asyong marbi bunga mofang kibat ya riti kibat ya gedustor wat gibalalong kristano kibat ya riti gedustor namar ngam wich nda nairu ba tangaway na tangaway kayeng ban ajat susurang baro hoy gi ajat lut saimay kata kadai kaway ka kintin kaba lakwa banong ipi so thang lapat ban snap social media na bakwa ajat parulong bakwa ajat hirulong katolong no na ajat pan kami kaya no kami kaya no lagi kur juga kita kurba ni kami kaya no kami aja no tagala punya bersotu ba ni dong kam ladang ni serang kirang ba idong la ka ikhtiar la jong haying kur idai pi haying lo idai pa lailai ba pertapra nama pertapra idai ba syongsyet idai tangi ba syongsyet surok ngim ju perta ba ngim ju perwit abalong miting ipraru abalong miting mana ngim ju perwit nabar ni chen kumi kitu gibri ba perwit idai tangi rokai tagara apa ba dai beri berduit yang dalam meeting beliau dalam meeting UAE parti udah gerukai tak ada apa pak imde berdua musim anak berkeluar pulang meeting ini ala penipu mobile balabun beliau dalam meeting jambi rubun tu beliau dalam niau beliau gak snap dalam kit beliau lagi rentain talalang jen lang meeting hamungap wara beri nanu krem dalam nanu krem ra nanu ngap ta kadalang meeting kalau gupta ta don ka beri hanrei kenal ukhiu batli uriba bat ukhiu badap unjusawa so bawir unjudai ba so besap tlip udah badai kene ke parti kini ki jaj ai pa ki ba ai jaj sofa pindapan song long rimba lada ke parti BBP ke ai tiket yang mubon atrai nak job dah masuk harai namar ba mubon wa jaj ini kimailat kita betan diberi kita kembang ngai jaj beri penuh yaki senang kirangan senang karena bagi dia kita penpat jaj benriu sang bahalang kita penpat jaj benriu mana penpat jaj benriu atau ondai ba arliang itri ya jaj benriu daga ba ajaj tri buat ba ajaj pa tagara lari job kini kari bagarai jaj benriu bagi kan kela bat ke sapoi ke songsang ke songma kembang yana pun kami ka yana pun kami it kan sekelumar lut tak ada apa ba what you ya komento ho ne what you turma namar ngapai nga gi biting balong ka BBP ki babuan hi gi empat dap khat prasnem ma ipik ru ki patdon kidai ki khna ki baso songsit jurai namar ke jurai pak pada setengah sya beriunang bertau tambah kenal hawa ajar khatra riju nang ruai berpremi barden pat bertau tu jurai konong mikmat mi tangga khmat kaskur kelut udah tujuh beri beruai
Utongnya na. Utong ba Arden, takadaw ba Arden lang mili. She post them dangrem. Dari buru harem su. Ni na day bilang imba dengan eskison. Hadu matarang lang mili may pada eskison. Ngatip ba niya kata. Mau ba dengan eskison day buru ba? Uri ora support development. Aray kijing dolang ka bakra yang i ka maprak konsensi na marba Blay Shimno i hakapor bang idon kampalat. Baden na lang namin i-sponsem. Hakulikan ni kinugkrem ayun ale. Kinang umjule ay. Katungay di barway harjar katpra. Kiong siya mga putri iya betul kuy. Surak sudap na upuy. Kamot ka surak kendaw. Kamdan development. Takadaw sa remho arjar katpra. Hakapor. Bagadan hakasaw kasiyan. Kacay berdiri ka na hakasaw kasiyan. Balawan mo. Yaga ikhtiar jog irang basyong. Ba't ngaro basyong so? Kadaya hakapor balang siya mo Dr. Mukul. Namar Dr. Mukul baru Arden kide bhai sidos. Takadaw iba Arden ija siya no. Habang pajba nakilak madan pulo. Dan diman yang sarkar pada man tumbang ng irang basyong. Siya no ija ang takapor. Siya no ija. Mentapat kanya tu ibi leyong ba ki parti rumum. Kada ki lang ba ka NPP. Tayo la projop yo ameli. Nilang kami ang development menora po konsensi. Nung kwa solusyon nga kalang persya. Nilang kami menora ang development konsensi mangilang kami ameli. Takadaw habadon na kasarkar kandang kitimutoy. Ang gilig bang ni kata parti gilig ban support. Gilig ban support kanang mangidyo kitimutoy na kabenta ka konsensi jong